reka nongere mbasuhuze bakunzi ba Rwanda Burundi TV, ubasuhuza ni Jean Pierre, nagarutse ndi kumwe na Kofi Geopolitical Analyst. Bwana Kofi, waba umeze neza? Nanjye meze neza, ese nawe waba uraho? Meze neza rwose, nta kibazo. Abadukurikiye nabo biyinteresa kuri channel yacu, tubasuhuzaho muri hose, cyane cyane abantu rwose badashobora kurara batarebye ibyo twasizeho, turabashimiye. Kandi n'iki uyu munsi wateguye nizere ko tuza kukibanamo neza uko tubyumva. Yego. Ese weekend yawe imeze neza nta kibazo? Nkurikije byo ni interesamo twita espace géopolitique rwose bimeze neza, harimo za parametre. Ariko izindi domaine kwa ko ntazi uko bihagaze sinakubwira ngo bimeze bite. Yego. Turi bwaze kugaruka ku byasotse ku ntambara ya Kongo n'Ubuganda, maze udukorereho analyse. Ariko rero muvuze ngo n'Ubugande ntago mba numva ibyo mushatse kuvuga, kuko ngenzi ko ari intambara ya Museveni kuri Kongo y'amabuye ya Kongo. Kuko Museveni na Uganda ngewe burya nzi kubitandukanya. Kuko iyo umbwiye ngo n'Ubuganda ugomba gucekinga nimba inzego za leta zindi zigira uruhare muri iyo ntambara. Yego. Ubundi igihugu kijya mu ntambara iyo abaturage babigizemo uruhare binyuze mu bahagariye twita pariroma. Yego. Rero ujye umbwira nimba paroma ikonfirma ko UPDF ijya muri Kongo, buryo uvuga ko intambara y'igihugu cy'Ubugande. So rero ni intambara ya Museveni kuko abikora nta muntu yabajije hariya. Ni ya Museveni yashoye kuri Kongo bitewe n'amabuye Kongo ifite. Yego. Ubwo noneho nyuma yaho urahita twinjiza muri Ukraine, utubwire kuri contre offensive nimba hari zasohotse. Ndabona rwose zihari, turaza kuzivuga cyane cyane ko tuzishyira inyuma kugira ngo abaziyenteresa ari twe tuzisigarana, abataziyenteresa aho twe twavuze ibindi imbere wenda bigendere nyuma. Yego. Rero mbere yuko dutangira ikiganiro hari utubazo nka tubiri nashatse kubanza kukubaza kugira ngo umeho view yawe. Urabizi ejo bundi wari umunsi mpuzamahanga w'abagore. Nabonye hari ikinyamakuru kimwe cyanditse ko muri Kongo n'u Burundi badaha agaciro umugore. Ese nk'umuntu wiyenteresa kuri ibyo bihugu byombi, ibyo bintu byaba ari byo? Ariko rero muri kano karere tuzi ko kugira ngo urebe niba abagore bahabwa ijambo, ubareba nimba bari mu nzego. Nta handi hantu turebera ibyo bintu. Undi ni kwa karere kubatse. Yego. Iyo umuntu afite abagore mu nzego bivuze ngo yabahaye ijambo, donc bararyoshye. Iyo ndebye rero mu nzego z'u Burundi abagore barimo nta rwego na rumwe abagore batarimo. Iyo ndebye mu nzego za Kongo abagore bariyo rwose, nejo buri nabonaga mu nama y'abaminisitiri. Yego. Sekedi yabaye n'indabyo. Urumva abagore bari abantu bafite ijambo. So rero kereka nimba haraje ahandi murebera uburenganzira bw'umugore hatari mu nzego za leta. Ariko ubundi bizwi ko ariho tureba gusa nimba bari mu nzego. Yego. Ntize ko no mu bindi bihugu barimo ni gute bavuga ngo ntago ngwiki byose. Mu gisirikare hose baba barimo naho? Mu gisirikare cya Kongo barimo n'icyo Burundi barimo. N'abapolisi na sena n'abiki byose. Yego. Niho turebera gusa iyo turebye turababona twebwe. Ariko se ubundi ko Gisekedi asigaye akoresha inama y'abaminisitiri hafi ya buri cyumweru, nukubera iki yaba ari kubiterwa nk'iki nk'umuntu wiyenteresa kuri Kongo? Nkuko nabikubwiye guverinoma Rukonde rwose irimo irarangiza manda, ubundi yaraneguye kugira ngo Gisekedi ashaka abandi, nuko yabwiye ati mwe mwitonze tubanze closing. Rero izo nama za buri kanya no gutestinga niba ibyo basezeranyije abaturage byaragiye en place, no kugira ngo ibyo batarangiza babishyire kuri babigeze kuri some ubundi bapfundikire. Niyo mpamvu rero arimo arakora inama z'abaminisitiri buri kanya. Noneho burya hari ahantu habera inama y'abaminisitiri muri Kongo. Yego. Waba uzi lobby kiriya cyumba gihagaze? Oya, ayo makuru ntayo mfite. Kugira bamenya ahantu mu Kongomani arenze uzagendera amafaranga kiriya cyumba gihagaze. Nasanze bijya kungana na budget z'ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika. Yinyubako icyumba inama iberamo gusa. Amafaranga gihagaze. Hari ibihugu byo muri Afurika bifite iyo budget. Yo ni lobby. Kongo irarenze. So rero ndumva icyo arumbaje ari inama y'abaminisitiri mu closinga ibyo Rukonde government yemere Gisekedi. Ese ko nzi ko urugamba ubu rukurikirana umunsi ku munsi, watwa updating ukatubwira noneho kuri frontline uko bihagaze ubu? Urugamba rwose ubu ngubu rugezaho nkunda cyane, buri muntu ibyo agomba kugeraho. Twamaze kubona ko agomba gukora intambara. Rero ikiza kimwe byo nuko nta muntu umwe wicaye. Yaba coalition M23
yaba na coalition FARDC, buri muntu arimo arakora mekanizme zijyanye nuko yanze ibiganiro. So rero dutegereje ko intambara iri muri Kongo tugira Imana ikafata akarere kose. Kuko Kongo ntabwo hari ibibazo gusa, nandi ari ibibazo bya demokarasi, cya human right, cyo kutubaha imitungo y'abantu, donc ari ibibazo byinshi. Ntabwo turamenya impamvu muri Kongo ariho hagomba kuba intambara gusa, kandi n'ibibazo biri mu karere hose. Dufite ibibazo bya demokarasi. Ariko ubona ahantu mu perezida ngo amara imyaka 40. Ibyo ni ibisubizo cyane ibibazo. Iyo ubona ahantu gushyaka rimwe ngo niryo rigomba kuyobora igihugu, ibyo ni ibisubizo cyane ibibazo. Igihe abaturage bamukunze banakunze n'ishyaka babivuze hehe ko Museveni buri gihe avuga ko abaturage bamukunze. Ariko rero abaturage nese Bobi Wine bo ntago barabona ingurube bari kumwe na Bobi Wine, ntago ari abaturage. Donc kano kare kari ibibazo byinshi. Niba umuntu ashinga ishyaka ngo agapfa, ibyo ni ibisubizo cyane ibibazo. Ibyo icyo gihe ni ibibazo. Niba abantu bafite ubwoba bwo gutanga ibitekerezo, ibyo ni ibisubizo cyane ibibazo. Bituma iterambere ritagerwaho. None se biri muri Kongo gusa cyangwa biri mu karere hose? Nese nimba ibyo bintu twaramaze kubona ko bitakemuka ku meza y'ibiganiro. Ubwo urumva atari intambara itegereje gukemura ibyo bintu. Urabona ishoboka? Hoya yakabaye ubwo yaratangiye. Gushoboka byirashoboka. Niyo mpamvu nyine muri Kongo dushaka ko bishyuha cyane. None n'abandi nabo bagashwana nyine bakajya bajya muri diplomasi zo gushwana. Kugira ngo byandi byo muri Kongo bizi implique maho ngaho. None akare kose ibibazo bihari hose. Bikemuke. Ni imwe yo guturitsa akarere ujye utubwira cyane rwose. Ntabwo irapfubira. Sanchez ziracyahari. Twabonye Perezida Tshisekedi yerekeza muri Guinée Equatoriale, aho yari yitabiye inama ya ECAS. Ubundi ECAS ni iki? Igizwe n'abandi? ECAS ni body bita Economic Community of Central Africa States. Irimo ibihugu 11 mbikwibukije. Angola, u Rwanda, DRC, Burundi, Gabon, Central Africa, Congo ya Sasongweso, Guinée Equatoriale, Chad, Sao Tome na Cameroon. Nibyo birimo aho. Icyo kintu nkise nibaza, ese kubera iki ubundi tudakunze kuyumva nkuko twumva za EAC, SADC, yewe na ECOWAS? Biterwa n'iki kugira ngo itavuga? Ubundi cyambere gituma itamenyekana uko ntago yumvikana. Donc iyo yirebye no kwikarita. Bakubwira ngo ni ibihugu ngo byo mu hagati. Iyo birebye ubona icyambere cyo hari bitarimo hagati. None iyo birebye ubona ibyo bihugu byinteresa handi hantu bitayishyiraho umutima. Uvuze ngo barayitaye. Nureba nk'ibihugu byakabaye bikomeza ni Angola, ni Congo, hakazamo urebye n'Angola na Congo byakabaye bikomeza. Ariko ureba hano Angola yibereye ni acteur majeur muri SADC. Ureba hano Congo yibereye ni muri SADC. Ikindi gituma itamenyekana nuko nta tribu zirimo haraziri transfrontalier ku buryo zazigwa zishwana. Nko muri EAC. Ikindi ahabera ibibazo doko harimo ibihugu bifite politique stable buryo nta kavuyo kaba muri ibyo bihugu. Donc urebye nka Kongo ya Sasongweso ntago ibamo ibibazo ku buryo urebye nka Guinée Equatoriale, Cameroon ni ibihugu bifite politique stable y'abanyagitugu. Bivuze ngo aho hantu nta mitwe nta biki ku buryo icyo kintu uzajya hora ucyumva ngo cya ECAS. Impamvu twe twumve yase nuko ni mitwe amatiribi biki byose gushwanya muri za Kongo biki byose bihora bitogota muri none urebe n'igice cya Kongo kibera makavuyo ntago kiri impande y'ibyo bihugu. Kiri hino muri yase impamvu twumve yase cyane. None rero bivuze ngo Kongo ntago izajya bishyiramo imbaraga cyane kuko ntago biteza makavuyo. Donc nta parametre Amerika n'Abafaransa bashyiramo kubyo tuzatura tuyumva. Ese Kongo yabiri strategique bingana iki muri ECAS? Ubundi ahantu hose Kongo iteretse bitewe na l'immensité, bitewe n'amasoko, bitewe na position stratégique muri espace géopolitique,
ahantu hose Kongo iteretse niyo iyobora icyo kintu. Rero ECAS urebye ni Kongo. Ibindi biraho abandi baraho nta fonction bafite nta function bafite muri none urebye na bino bihugu ngo Gabo, Centrafrica, Chad, Sao Tome biki byose ntago bifite resulti muri espace géopolitique kuburyo umuntu yabyumva. Yego. Bize ngo ECAS rero nta kigenda. Impamvu twumva ya Senegal gusobanuye na kavuyo nayo impamvu twumva SADC nuko ari body iri bien organisée. Yego. Nawe ECOWAS yo ECOWAS nayo impamvu tukunda kuyumva ni kiriya kintu cya précaré française ndetse n'iriya mitwe ngo Mali ngo Niger birabya kavuyo bya Boko Haram bira jihadiste bari transfrontalier biki. So rero nuko nguko bimeze ECAS ntago ifite resulti zo kuyatuyumve cyane. Yego. Iyi nama ya ECAS yigaga cyane ku mutekano muri Eastern Congo. Ese twizere ko hari ikintu cyavuyemo cyazana igisubizo kuri iki kibazo kiriyo? Rwose ntubyizere ga ntukizere ko abanyafrika rwose bashaka gukemura ikibazo cy'intambara yavutse mu gihe ubonamo n'abazungu. Nta munyafrika buryo ushaka kugikemura. Yego. None rero twitegereje bino bihugu nakweretse Angola yo nakweretse kira ahandi hantu na Kongo bwayira ahandi hantu. Ubwo ibindi bihugu bisigaye biskaninze nta muperezida wabona ufite resulti zahagarika intambara ya Kongo. Usibye gukora ibyo twita solidarity none wenda ukajya no muri diplomasi ukavuga ati Museveni ufashe M23 ugafasha Tshisekedi muri diplomasi. Ariko ubundi kuri terrain ntago yabyakunda ko urangiza icyo kibazo. Rero na Sassou Nguesso ubwe ukomeye muri ECAS cyane ubundi ni wayisigaranye urebye. Yego. Niyo mu president yifite kuko abandi bakabe bakomeye biinteresa ahandi hantu. Yego. None Sassou Nguesso raprofita yuko anakuriye ari we duwaye waba perezida b'abanyafrika bari muri francophone. Yego. Umva Sassou Nguesso nukomeye kandi nawe ikintu yakoze ni kimwe gusa no kuvuga ko Museveni ari gufasha iki M23. Yego. Nicyo kintu yafashe Tshisekedi. Ariko undi nta resulti zindi yamuha. Nta magambo bira. Rero ni solidarity gusa nta kindi bakora. Muri iyi nama bemeje ko amasezerano ya Rwanda na Nairobi yubahirizwa kugira ngo ikibazo gikemuke muri Eastern Congo. Byanteye kwibaza ese aya masezerano ko buri muntu wese ayemera yaba UN yaba US China European Union yewe na Africa Union n'ibindi bihugu bose ko bavuga ko aya masezerano yakubahirizwa ubundi kuki adashirwa mu bikorwa byaba biterwa n'iki? Uravuga biraby'icyuka bya Nairobi na Rwanda? Yego. Biriya ntago ushaka kujya en place nubwo isi yose yabivuga. Biriya bifite inenge nyinshi cyane. Yego. Wenda tuzisuzume turebe. Ubundi muri biriya bintu banditse. Yego. Igitera intambara ntikivugwamo. Igitera intambara ya Kongo no kwiba amabuye. Yego. None izo draft uzisomye nta namwe yanditse ijambo minerals. Shwi. Ikibazo ni minerals none draft yo gukemura ibibazo nta handitse ijambo minerals. Ubwo urumva ibyo bintu bifite legitime. Shwi. Ikibazo ni balkanisation di Congo. None ubisomye nta hantu iryo jambo ryanditse. Nta watinya. Kandi ngo nizo solution. Solution itavuze ko ikibazo kimeze iyo ni solution nyabake. Reka da niyakimuka. Nukuvuga ngo bagomba kwandikamo ko amabuye ya Kongo agenda gutya na balkanisation uko bayumva ari gutya. Otherwise ukundi kose uri gukemura ibyo bibazo not. None reka ture bagomba kujya mu biganiro nabo ntago bavugwa. Yego. Ngo bagomba kugana Tshisekedi ngo naye M23. Ukibaza nimba M23 yiteze intambara bikakuyobera. Bisimwa cyangwa Enanga muganiriye ucyakwa intambara hagarara. Nugo mwasoka mwumvikanye. Kandi atari bo bayiteza. None neza urumva iki? Donc abagomba kuganira nta nubwo bana bavuzemo. Neza urumva bimeze bite? Urana Bisimwa afite lobby yahungabanya Kongo. Reka ntayo. Neza uwo muntu nimba uzi neza ko adafite capacity yo kugutesha umutwe. Ni gute yagira capacity yo gukiza ibibazo? Bihari. Bisimwa yakura hero bio kugura intwaro. Ayaya. Urumva nukuragira abantu. Yego. Noneho reka turi abantu banditse ibyo bintu. Inama ya Rwanda ni inama ya Nairobi nta muzungu wari urimo. Yego. Kandi tuzi ko abazungu bafite implication muri iyi ntambara. Mushobora no kubyandika
Biden, Macron na Putin wabisoma wese akavuga ati ndabona byatuma ngwa mu mazi yego nimubike kuko abo bateza ibibazo buri bo bakabandika ayo masezerano cyane none ngo abirabura ngo niho ngo bayanditse batazi ngo nibyo bintu nibiki noneho eka turebe icyo twita sovereignty y'igihugu nuvuga ngo urebe na dimension yo kutemera imishyikirano tuzi ko kuri ino si ibihugu byose bifite sovereignty cyane kandi nta muntu bayisabye ngo ayibemerere ni by default ko bagomba kuyigira cyane rwose kuki Kongo kuyagire sovereignty hari umuntu ngo ubanza kubyemera wundi nicyo kibazo Tshisekedi bya byose abaza abantu meme n'abakongomana aho bageze muri iki gihe ntabwo mva kuntu igihugu cyabo kugira kigire sovereignty ngo hari undi muntu ngo ubanza kubishyiraho vi yego baraganira nande kujya babone sovereignty ninde kujya babwira ngo bagiye ngo Nairobi ngo na Rwanda gukora iki ikindi yego reka turebe Nairobi na Rwanda ubundi bemera ko Tshisekedi kuko yayijya ubundi Lorenzo yego uzi ko yakwemera Tshisekedi kujya mu biganiro Lorenzo ntabwo ari Cyril cyane n'isi intambara ntabwo ari ya Cyril Cyril wambwira ngo Rwanda ngo ibiki cwi shariko none se handitsemo ko ngo M23 ngo ibigano byabera yamutse isize intwaro hasi kajya muri cantonnement none bakanayibarura yarabyanze Yesu umva Rwanda ngo Nairobi yabyange ibyo ari ibiki nese Nairobi nari umuntu witwa Kenyatta yego Kenyatta cyakwa ashaka Museveni ukontorora Rubaya amurusha Robi wana cyane ikeneye ko Uganda yirusha amabuye ntibishoboka none sangora ikeneye Uganda ikontorora Rubaya hoya nta ubikeneye none se ko intambara mu bizeza ko ari yamabuye ibyo bihugu bwati bidakeneye ku Bugande bwiba Rubaya na Ituri yego ubumva abantu bundi bashyikikiye imishyikirano kuko imishyikirano icyo yavuga ni kimwe yego ni balkanization cyangwa se balkanization ibireka ariko amabuye ya no Kivu ntubaze ngo ajye yego ubundi iyo niyo mishyikirano ubyemera ako kanya iyo niyo mishyikirano ubundi hazajya ibindi bakubeshya ngo iki n'ibiki nuko ikibazo kimeze yego none Kongo imaze kubona ko igomba kugira sovereignty n'amabuye yari y'igihugu bivuze ngo nukurwana kugeza igihe Museveni ananiwe nta indi choice none rero ni mpamvu profita nkavugane kuko nibagume barwana babigire birebire wenda dizanagira na Kampala ihindura ibintu kuko abaganda bafite ibibazo bigomba gukemuka yego nuko ngo so Nairobi na Rwanda rero ni icyuka biri ni icyuka biraho Tshisekedi yasabye ko ibihugu binyamuryango bya ECAS byafata sanction ku gihugu kinyamuryango byanteye kwibaza ese niba ECAS ishingiye ku bukungu bigendeye nuko ubisobanura ni gute Kongo isaba ko bafata sanction ku gihugu kinyamuryango ibyo bintu birashoboka ngiye ko ntazi ibintu bya economy ibyo bintu ndumva nta naho bihuriye n'urugamba rapport de force de frappe mba nkurikira ndumva ngiye ibyo ngibyo bitandeba yego mbese bwo Tshisekedi no kubivuga ko ibyo ngibyo mbaje ndumva bitandeba nago bindeba cyane twabonye leta y'Ububirigi ivuga ko igiye gushyiraho icyo yise Rapid Intervention Brigade muri FARDC na amasezerano yasinywe na ambasaderi w'Ububirigi muri DRC ndetse ari kumwe na ministri w'ingabo Jean Pierre Bemba ese ko numva FARDC igezweho muri iyi minsi biri guterwa n'iki FARDC nuko biri guterwa na reflexion leta ya Kongo ishaka gushyira muri FARDC FARDC bashaka kuyigira strong institution yego kandi tuzi ko nimba ugiye kuyapdatinga ngo bigisirikare gikaze uze ngo urashaka kumera nk'ibisirikare by'Iburayi bya Amerika usanga bifite amadepartement menshi cyane none rero Abirigi kwa ko n'ubundi ari bo think tank ya IDPS baravuga bati nimba ushaka kubaka FARDC irifo kwifita amadepartement none Abirigi bashaka guharanira ko hari departement bakontura muri iyo FARDC yego
kuko ikintu gifite bijite ubwoba gifite amasoko ishyano ryose yego iyo gifitemo do python ari nk'iyawe ari we wayishinze uraprofita cyane bize ngo supply chain za ammunition ni wowe ubuzige training ibizo muri icyo kintu ziba ari izawe kwa rero bari gupropose leta ya Kongo bati hari do python y'igisirikare cy'uburigi dufite dushaka gukora kopi muri FARDC yego n'abafaransa nabo bura bazahita babona bavuze ati FARDC yadushaka kuzana mido python tugakoramo reflexion yego rero niko bura bagiye kubikora usanga FARDC mbega imeze nk'igisirikare cya Amerika uko kize igihe ibyo byakorwa hari igisubizo byatanga kuri iki kibazo niyo mpamvu nakubwiye ngo FARDC irarenze iteye ubwoba urebye ammunition iri kugura ukareba bije ifite yego nta muntu utakwifuza kuza kurya kuri ayo mafaranga hari akantu nimubajije ibyo bintu bigiye en place hari icyo byatanga ku gisubizo turi kubona muri DRC Tshisekedi yavuze ko icyo ashaka ari souveraineté yego souveraineté rero isaba kuba ufite igisirikare gikomeye ku buryo abantu bagutinya kwa yego nk'ubu nta muntu wapfa kuvuga ngo arajya ngo kwataka South Africa biragoye ko ifite igisirikare nta muntu avuga ngo arajya ngo kwinvadinga ngo Egypt ngo hari ahacu shwi kwa ko ufite igisirikare rero Tshisekedi ashaka kuboostinga FARDC ku buryo abantu bayitinya kuburyo utavuga ati nta santimetero n'imwe ya Kongo nshobora gukoraho yego Africa Union tuzi ko yanzuye kwigiye gushyigikira SADC muri Kongo ubu noneho yavuze ko intwaro za Africa Union ziri muri Cameroon bagomba kuzisuzuma bakazishyikiriza SADC muri Kongo byanteye kwibaza ubundi SADC yari yazamutse nta bikoresho ifite oya ibikoresho babihari mwe na leta ya Kongo ntago yaburi ibikoresho byo gukoresha muri intambara ahubwo iyo hari intambara nk'ingi y'amasysteme ujye kontrole ikintu bita supply chain of ammunitions ubu ngubu ntago Amerika ishaka ko intwaro zikoreshwa muri intambara ziva kuri côté opposante donc ziva kuri Chine na Putin gusa none African Union ni ya European Union sibo ni Amerika cyane rero bashaka kuba bafite n'ibitwaro muri stock avuga ati mu binage muri Kongo hata kuri intwaro z'abarusiya gusa none nubwo Tshisekedi afite ammunition zo gukoresha bo bakaza bamuhanga izo z'ubuntu just kugira ngo ammunition zira haba arimo dimension ebyiri kuko Tshisekedi najya kuzigurira agakoresha ize gusa hari igihe azigura mu Bushinwa gusa na Putin gusa mwebwe akabihorera bo baro bahita babizana muri stock bakaguhera ubuntu nakubwiye ko badashaka ikintu na kimwe ko Kongo izavuga ngo Chine na Putin bayibohoye nta kumba na kamwe bazasigira Kongo batayifashije ubwo rero barebye babona ammunition zigiye gusohoka zaziva kuri côté opposante tabaza nizo zabo z'ubu kandi ntago uri buzage koko ntabanga ijana muri abantu nyine badutsindiye iyo baguhaye ibintu by'ubuntu donc utabibagirwa byandi bari kugura muri Chine cyangwa kwa Putin kandi ibintu by'ubuntu twanabonye hari amabwiriza bigendaho ibintu by'ubuntu hoya ubwo Tshisekedi ntago amuye ibintu by'ubuntu ngo nuko ngo umupropose ikintu ubwo bari guhana na Sylvie kuri Tshisekedi no guhana na Sylvie ntago ari kumutegeka ni kwa gucinya inkuru ujye tubwira gucinya inkuru kwa baza n'intwaro z'ubuntu kugira ngo utazigura mu Burusiya gusa kuko bo ni wazibagurira ari bari kugutesha umutwe kandi koko birumvikana nuko ngo ubu Africa Union nayo iguye mu mazi ibi kera cyane rwose byaguye mu mazi bira byose Amerika ikoresha itesha umutwe byose byaguye mu mazi bitabiza bikwinginga cyane neza siyo mpamvu Tshisekedi jonda sinyana n'abarusiya nyine ni bizati z'ibyo bintu basinyanye bya ammunition na training n'ibiki byose umva babiri bari kuzambwa ati no bya by'Uburusiya ni icyuka reka twe tuzanimo dufata mama aho ngaho na African Union ngo za ntwaro dufite ara muri Cameroon zitari gukora mu zizane muri Kongo kwiyo stock baba bayifite mbere uyo bazizana yo baba barazizanye mbere urugamba rugitangira ababiri gibutse ko bazana ntuza ku bwa Kabila ntago baye bazi ko bageze keneye gisirikare kibatazanye imiyo de parité ese urugamba rugitangira bwo kuki batahise bayiza ubu naguye ibintu byose Amerika ikoresha byaguye mu mazi nukuza bicinye inkoro gusa none abanyafrika twebwe ntago turageza aho duhitamo tuvuge tuti no byo bintu by'ubuntu reka tubyihore tugume kuri Putin na Chine gusa ariko niyo step wenda izaza urebe ibirobi baba bagenda binginga ngo ku Burundi abarundi bakabyakira ko barabikeneye cyane
ubundi twakaye tuvuga ngo izo lobby zanyu nimuzireke twebwe tugiye kureba abantu dukorana yego ariko noneho ntago wazeka ko ikigega cyawe ni icyuka nta kintu kirimo kandi banki ya BRICS y'icyuka muri South Africa nako muri Chine na Putin nta lobby bagira yego icyo bagufasha ni amayide yo kwigumura ariko ubundi resulti ni mu mazi banakabije baguha intwaro wenda baguha intwaro so rero abazungu bo ntago turagira resulti zo kweshapa ibintu baduha yego cyakora ikiza twamenye nuko ubu ngubu dushobora kuza bacinya inkoro bakabizana ari ugucinya inkoro kugira tutabibagirwa yego twabonye M23 yerekana amavideo hari ahantu iri gukora umuganda mu duce M23 yafashe hari icyo byaba bishushanya kuri iyi ntambara kuki se bashyira izi video kuri za social media hari icyo bivuze oya umutwe ikintu cyose ukora gitestinga uvuga ati aka kantu gahuriye na revendication zabo M23 ivuga ko igomba gusekiriza abantu bitwa abarwanofone yego rero iranabyekana muri media kugira ngo mubone ko yageze ku ntego donc bagakora activité sociale zihuza abaturage communauté iki byose kahita babishyira no kuri media yego so rero kugira mubone ko byageze ku ntego noneho ubwo na makosa yande ya Kisekedi kuba ibyo bintu biba yego ubundi ni muri kurwana n'umutwe irinde ko revendication bavuga abantu babona ko zageze ku ntego ubundi harana M23 yafashe bakaye bateza kavuyo manually ku buryo wabura kavuyo ndongo M23 aryo umuntu uzavuga ati ibyo mwarwaniye byagezwe ku ntego ariko nimba ba uploading ama video berekana abaturage basetse babayeho neza bari no gukora umuganda kuri revendication bwa bagutsinze ugize ibyago bikaba muri area nini baguye mu mazi bivuze ngo n'abandi bantu bavuga bati rero Kisekedi ibyo M23 rwanira tubona ari byo dore ko ahantu yafashe babayeho neza yego icyo gihe kuvuga ko bagamije amabuye bitabyibagirana ura Kisekedi aho ni haba hani n'abaturage babayeho neza kongera kuvuga ko baje kukwiba amabuye bizagora cyane kuko hari bari ku uploadinga byinshi byerekana ko batagamije amabuye bagamije ubuzima bw'abantu wewe kugira ngo usenye ibyo bintu wemenamo wazarenda ishyano ryose birwe babiteza amakavuyo niko bagakwiye kubikora ese CH4 ko zitagikora zarashize zirahari ntago mperuka kuzumva muri uru rugamba Kisekedi yari mu dimension yo gutestinga ni weapons ko mwamenye ko zifite ni ngombwa kuguma zibereka ikindi ntago Kisekedi agura intwaro zo kurasisha M23 agura intwaro za rapport de force yego nimba azikweretse si ngombwa hora azikwereka wamenye ko zihari ikindi nabwo ko kurasa M23 ntabwo ari byo bikemura n'ikibazo yego kuko atariyo kibazo gutsinda inamba ni rapport de force kugira ngo abantu bagutinye bazubahize sovereignty yawe yego nicyo bita gutsinda intambara rero ahubwo noneho ikibazo cyabaye nuko abantu bafite izindi revendication zitazwi bo bahimbye abandi bantu runaka baba izindi revendication abarizo basheta kuri tele ungura aho bagutsinda nuko bari kuri tele ibyo bavuga bya Jean Place yego uitubura rya jambo kuri za revendication babandi bavuga bo hejuru batazwe yego bro ntago z'uburemere bwa bano M23 ikora byo kwa uploading ama video none se nukuvuga ngo donc ubutsinzwe reba umuntu afite revendication zitazwe yego ashatse abantu bavuga izizwi koko niba tsinda kuri tele uzajya ugira isoni zo kuba ko hari undi muntu barwanisha yego donc uzajya ugira isoni zo kuvuga ngo hari undi muntu warumye bano bantu ushaka ibindi bintu yego kuko kuri tele baravuga ati oya dore ko kujya avuga babira bijya place abaturage babayeho neza baje gukora imiganda barivuza babayeho neza yego ibyo bindi bitazwi n'ibiki ariko n'abandi iyo bari gutsindwa kuri tele bari gutsindwa
bavuga ati rega n'ubundi bino barwana ntibabitsinda ko ntabwo aricyo kibazo. Yego. Ukahita ugira ijambo abantu bakavuga ati bivuze ngo hari ibindi bibazo koko. Rero ni feri ya Kisekedi. Ese mu bice M23 yafashe hari amashuri yaba yarubatse n'ibitaro? Icyo ngibyo sinamenya ngo ni ibiki. Muri video baprodinze nabonaga abantu bari kwikorera imiganda. Nta bindi nabonye. Yego. Sinjamenya ngo hari amashuri ngo hari amavuriro no. Ariko ibyo byose ntago bya byose abana bariga hariya. Rero Kisekedi ubwo kuri revendication ya M23 muri media harimo aratsinda. Niba koko turi kubona biriya bintu. Bizanagorana ko aguma kuvuga ko hari izindi zitazwe. Kandi hari izo bavuze zagiye en place. Hari izo bavuze zagiye en place ibindi uri kuzana ngo bitazwi n'ibiki. Nibwo abantu bahita bakura. Ahubwo nkuko nari mubisobanuye kora ku buryo abantu bari en place batsindwa. None iyo batsinzwe uravuga ati n'ubundi rega ntago batsinda kuko ntago ari cyo gituma barwana. Aho ngo bitugira ijambo. Yego. Abantu bakubaza se ni ikihe wa mugani? Ko ibyo bavuga kuko batabigeraho ibyo bindi nibihe. Yego. No rero M23 nibiri gukora umuganda. Yego. Nibo bawuzanye bwa mbere. Muganda usanzwe uriho mu karere. Usanzwe uriho bawukopera aho bawukopera rero. Byo nabyo bifite meaning. Bifite meaning. Cyane. Ahubwo se hari akandi kabazo njya nibaza. Hariya muri Eastern Congo. Hariya bavuga hariya aba Rwandaphone gusa nta bandi bavuga ikindi kirimo. Hariya amatiribi menshi hari menshi cyane ni menshi. Ubwo se abavuga ikindi kirimo ntibabamenase nimba ari aba Rwandaphone gusa. Ariko M23 yavuze ko n'abarwandaphone bamara kubasekirize. N'abandi bose imitwe iteza kavuyo bose mbega no Kivu yose izabaho neza. Ubwo mu gace bafashe hasha no kuzamo izindi tiribi. Yego. Ndumva nta mipaka basizo ngo ni y'abarwanda ngo na Rwandaphone gusa. Icyo ngicyo ndumva cyumvikanye rwose. Noneho ndumva ari ibyo byasohotse kuri Congo. Urashobora kutwinjiza muri Ukraine ukatubwira kuri contre-offensive? Neza cyane. Urabizi neza ko Macron yakoze silanchese avuga ati twebwe OTAN tuzoreza ingabo mu Burusiya nako muri Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Poland yavuze bati Macron ibyo avuga nibyo kandi ntazateshwe kuri icyo kintu. Yego. Donc aguma izakora izo silanchese. Ubwo nawe yagaragaje ko ingabo za OTAN koko zishobora kujya muri Ukraine. Papa Francis nawe yatangiye kwiyenteresa ku bintu bya mediation izaba mu Busuwisi. Aravuga ati rwose twakwiye gukora ku buryo Ukraine n'Uburusiya biganira intambara ikarangira. Yego. Ariko biragoye ko rwose habo discussion bitewe n'ibyo Zelensky ya propose. Turkiya yavuze ko nayo iri ready guhostinga amanama yose yahuza Ukraine n'Uburusiya. Ariko ko Turkiya itari muri centre géopolitique ntabwo ifite results za mediation. Ahubwo hari agace kamwe ishobora kuba mediator kuri Black Sea gusa. Ho yabishobora kuko ifite results z'ibyo bintu. Kuko Turkiya ari mediator ihuza inyungu z'Abarusiya n'inyungu z'Uburayi muri Black Sea. Icyo baje gupfa n'Abarusiya nuko ngo Abarusiya bayishaka yose ugasanga bari kubuza andi mato kuhita y'abandi bantu. Aho ngaho Turkiya ibona ko Putin ari kwiyenza. Ihita itangira gufasha babandi bari kuba menace. Ariko bahora babibalansinga. Yego. Erdogan nyine yavuze igihe yakiraga Zelensky hari. Noneho Zelensky yahise avuga ko negotiation atayanze ariko hagomba kubarizwa ibyo yavuze. Birimo ko Uburusiya bwubahiriza food security ya Ukraine. Yego. Tobyo ngo byo kubombarida ngo amadepo ngo y'ibiribwa irashika bireka. Gukura ingabo z'Abarusiya ku butaka bwa Ukraine. Yego. Kandi ibintu yavuze ni koko byumvikana bahavuye se bundi bahavuye. Territorial integrity gufungura all prisoners bafashwe cyane cyane no gukora repatriation y'abari y'abana Putin yibye muri Ukraine. Ngira ngo urabizi babimureho cyane hariho za manda d'arrêt. Noneho agashyirwaho inkiko ku Barusiya bose bamenashe Ukraine. Tubara bashoye ba Putin bose.
hakajyaho icyo twita security guarantee ni ukuvuga ngo Uburusiya bugasinya amasezerano yubahiriza ubusugire bwa Ukraine. Ibyo nibyo bigize peace plan Zelensky yatanze. Ikibazo cyo kivuka nuko Putin atabasha kubahiriza ibyo bintu kandi ibisomye birumvikana. Zelensky yavuze ko Uburusiya butazatumirwa mu gice cya mbere cy'amasezerano agiye kubara mu Busuwisi. Donc muri la peace talk ntabwo Putin bazamutumira ku munsi wa mbere. Bashaka kuzaba wenda bari gufasha Zelensky bamufite tanke bamuganiriza abagezaho ibyo yapropoje. Yego. Abanza bibumvisha n'Uburusiya babutumire nyuma nabwo. Dmitry Kuleba yabonanye n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Faransa, Lithuania, Latvia na Estonia. Ahita yibutsa Uburayi ko bagomba guha Ukraine intwaro yose ikenewe kugira ngo Ukraine itsinde Uburusiya without restriction. Bana nka gutya bajya kohereza intwaro bagakora risk analysis ngo ntirakenerwa ngo ntiturabona ngo birakenerwa. Ibyo bive mu nzira bajye bahita bayohereza. Yego. Czech Republic nakubwiye ko rwose iri gukora ibintu byiza cyane. Hari fundraising yazuye yo gufasha Ukraine kubona intwaro. Yavuze ko ngo bagiye kugura Ukraine antirare ibihumbi 300. Antirare ziremere kandi ziraburahamu zirekura iki byose bya surface to air missile. Umva Czech Republic hari lobby maze kubone kugura ibyo bintu. Birumvikana. European Union urabizi yasinye lobby ya billion 54 yo gufasha Ukraine mu myaka iri imbere. Yavuze ati tugiye kubaha 6.6 billion babe bayikoresha muri mechanism. Yego. Either humanitarian cyangwa military capacity do bayakoresha ibyo bashaka. Defense Minister w'u Faransa yavuze ati hari zimwe mu nganda zacu zikora intwaro automatically tugiye guteka muri Ukraine. Urumva ko byandi Putin arwanira ngo batagira hub ya munition bagiye kubikora by default. Ni nko kuburizamo revendication za Putin bamwereka ko ari icyuka ibyo bihe. OTAN igiye kujyayo ngo n'Abafaransa bagiye gukora relocation y'izo inganda Weapon Industries. Numva iyo ni menace iteye ubwoba. Abafaransa bashaka kwintambara mbega ibikindi kintu. Do ibintu byo kuvuga Macron yavuze ngo ntitube coward. Ntidutinye Uburusiya dukora ibintu uko tubishaka kuri Ukraine. Yego. Kandi koko n'Uburusiya bugerageza kwihagaruka bavuga ati ibyo bintu nibiba muzamuduteye ariko no effect of that. Nta kintu bakora nyuma yaho. Yego. Ukuriye bari mu bintu by'ububanyi n'amahanga b'Ubushinwa bakoze ingendo i Kiev. Ubwo bari muri ya case ubundi iyo Chine yagurutse igiye mu bya peace talk tuvuga ati wenda arimo za results. Kuko Chine ni muri center nakubwiye ko ari yakora mediation. Yego. Ariko noneho uko Chine nayo ntabwo hitamo Uburusiya gusa ngo isiga Amerika. Ibirima. Yego. Rero ku balancing ibintu Zelensky yifuza n'ibyo Putin yifuza byarabananiye. Ariko babihoramo nyine ariko ntago bitanga result. Yego. Ukuriye Ministeri y'Ingabo y'Abongereza yakoze urugendo Kiev none atanga alarm ku Burayi aravuga ati dukora ishoka byose Ukraine itsindi intambara vuba. So ubwo rero urumva ko Ukraine yitaweho. Zelensky ni mu president ubu ngubu usigaye ugezweho ku isi cyane. Wabonye kuntu uriyobora Netherland PM wa Netherland. Yego. Kwa kuntu afasha Zelensky cyane mushyikira cyane. Biden arimo aramupropose ngo bari uyobora OTAN. Donc umva abonye igihembo cyane. Donc wabonye kuntu Swede yahise joining OTAN aho igaragaje ubuhirimbanyi bwa ati Ukraine tugomba kwirwanaho iki byose. Bura Swede impamvu yatinze kujya muri OTAN hari gutinya yego Abarusiya. Yego. Ariko yari tarakora na mechanism zo convince Amerika n'Uburayi kugira ngo nawe bayishyirema. Aho Putin azuye intambara Ukraine abantu baje kumenya ko yego mbere ibintu yakoraga kera kanga hari byavuyeho. Ngo urebye amagambo Estonia, Latvia na Lithuania bavuga yakabaye yarabateye. Ntago bashoboka kuyavuga intambara Ukraine itaratangira. Uvuga ngo yazuye intambara abayisize hanze atuma abantu bigumura ahubwo. Uwatinyaga kujya muri OTAN bari kwa purayinga.
uwatinyaga kuzana inganda z'intwaro muri Kenya arimo arazizana. Yego. Donc umuntu wakanze abantu yo haje ibintu tavuga ati ni icyuka dore tuboniye ubwo imbaraga zawe nazo kuko ya minsi 3 yaramunaniye. Nk'ubu hano mu karere aho Museveni azuri intambara muri Kongo hari president batakimutinya kandi imbere baramutinyaga. Wari uzi ko Burundi bwavuga ngo bwiteguye intambara kata iyo mekanizme ntabwo ubundi yari setinze. Wari uzi ko umuntu uyobora Kongo yavuga ngo ntabwo dushaka ibiganiro ntibishoboka. Kandi ubundi by default iyo umuntu azuye intambara ugomba kuhita wemera ibyo asaba cyane, ariko igihe ubona yagutsinda usko Kabila atavuga ngo ntabwo nemera ibiganiro ntabwo ari gutinyuka ari kuraravuye. Donc aho ibintu bigeze angana uvuga ngo ibintu biturike murebe nimba muzaguma gukandamizwa cyangwa se mugiye kwigenga. Rero Putin yaguye mu mazi nta gihugu gikanga rwose. Gusko na Finland yavuze ngo nitwe n'udutera. Ntabwo twe tuzakena ibintu ba Biden ba Ukraine. Tuzirwanirira. Kandi ntabwo yo kuvuga amagambo nkayo utaratangiza intambara Ukraine. Shwi. Kuko ntibari bazi ikintu bambanye. Ntabwo bari bazi ikintu urinde ukangurinde. Ngaye nguko rero. Reka dushimire abari badukurikiye kuba babanye natwe. Uko ngomeza kubashishikariza mukore comment kugira tumenye uko mwamwakiye ikiganiro na reflexion zavaho izindi ngingo twaganiraho mu ngingo zikurikira. Reka tubashimire mugomeze mugubwe neza. Ciao ciao. Ibiganiro kuri Rwanda Burundi TV nakagaruka mugira ibihe byiza cyane. Turabakunda.